Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ket ta hote Tuni December ni sim kon ho a every time sa kon Thusoh ke mu phabem ho Kuki-Zo Council in first general body meeting chu as Molnum village Sadar Hills mona ane uvin hi hiji meeting hi kotu in ne hi na akibol hin tribes le MP ho akon in delegate jakhat vel anaki khom in hi KJC meeting achun Kuki-Zo chate adingin thula ana phabep khat anala uvin hi hicho chu ahile nationwide rally for separate administration Kuki-Zo chate chenna district zosia winter parliament session sunga bolding North-East Chief Minister Jose Manipur Chief Minister Anbiren Singh Tilawa kimu piding ganthei ha san ho het sa ding Manipur government policy sa infar Bishnupur churcham pul infar khangpuk pi sanapati ho agari lai sa ding ahi ti daudal ding ti ho ahi Chule KZC chairman Hinlin thang lain nationwide protest rally poi modan le hichihin Kuki-Zo chate denga kipum khatna hina ahin phondo ding thua anata alang in hi chule aman asaina achun KZC cabinet expansion ahung ki chaiting le zo se SOO group la MLA ho panna a ki ho khom na khat ki kung ding hi ati Chairman KZC in hiji platform hi highest decision making body hi nata ki podo ding Kuki-Zo chate dinga political lungtu molso hina dinga pankila ki masot jingding hi ati kumsamna kumthum lingset civil war nanuiza vai hin home Bashar Al-Assad thanei na kichaita in Sunday December ni sim get ni khun Syrian President Bashar Al-Assad in Damascus hupi nusen alu ki po in azot namun ki saydo olovin shera gamdalhan anazam mangtan hi Thusoh document in Russia in Assad haina thu pondo na anei tolhan in chamdela thanei na ki pido to na a umna ding to kon anei zin hi akiti Moscow in thanei na pido na ding ahin gamsunga opposition group zo se to ke hom na neiza chule Syria gamsung chile nam chikim ta ahi naw ki zapi to na amna ding u agonda injong asaize hinla Russia in Bashar Al-Assad haina aphat chinwang uvin tu letwa amna Aheloute ule heji jongthwa hi ima ki kumna anei lodan ujang apung do ove Thusoh document in galgu bol hon Damascus hupi sunga nilangkai nidan liapat drinka nidan nga sungsia curfew umding in pondo anazong anei uvin hi Sunday ni huwa Assad le amma top officers hon gamsung adal hau akithan in Syrian presidential palace anadal bulu uve akiti gagu bolhon Damascus hupi sung ala thingzau tawin apong do tawin decade nga wal Assad insung in va hin hom naw chu anabaita hi hiji thu document in Syrian gamsung hupi zosia mipite Syrian Democratic Force pon lapdam sang in golnup lamtang akai uve gagu bolhon gamsunga military munpi poimo ho ala zonaw bana Damascus len na nga amunjong ataw phatawin athanei na osadet che tawin hi galgu bol ki loikhom han Syria gamsung thasim do letundo na ding a kitip na naidan u apong do ovin thanei ni zong mi pite te sanwa nga bita pi do hiding dan jo apong do ove Syria gamsung Thusoh ju in Syria gamheng ho adi a Jordan Lebanon le Turkey hon Syria to agam giu akha agam tawin hi alangkhana Thusoh document in United Arab Emirates Syria gamsunga lam chomchom boina an to theijun akin cha na apong un salam kaisa Kurdish galgu bolhon hata a machal na hini di ungin chat hi Turkey li Israel in asapaitio masanga sangin hata in kigalgin sa in hi United States in asapaitio Syria gamsung solam kaisa hi terrorism ke mai topi da dinga ngai bang uwa umnalai ding ubin ana phongdo uve hinla US President Lendo Donald Trump in Syria akon US paitela do na ding agut in kiseze aji chu US adinga hamse na ta hung hithe heti French President Emmanuel Macron in Syrian resume Aheloute na chunga hata a Syrian mipite akithang at pina pongdo in hi India in Damascus hubi sunga Indian embassy angay za ki hong anato
na chilhading hi ati gel do thai kha chu Syrian civil war hi ati sa Arab Spring ti akhe 2011 March lasunga gamsung vaipoh te deilo na mi pisa nga simin ki phinna ana uwa mi pite ki phinna ngai sa ta sanga hunama vaipoh ten anasu nim go ji uwa hi chi civil war chu tu ni chana hi belti nei lowa hung chil hazing chu hi Syrian gamsung thil su akul mu do thei chu banoi khan to machal na khang hi tolhana mi khat mi ni Aheloute in sung phula chang mi mala mi pi inu ining a kaya vaipoh thanei khum lai phat Aheloute dan le mi pi te ki lung to teng zola anei lo dam bat sana khat jong a hi ati Russia le Ukraine ki dona chil hazing nalai tolhan in Russian sapaiten Ukraine sapaiti gal sa len nga amu misar mangcha anaka movin anapong do ove Ukraine tembulu na chu muntam ta akinang do e atin alang khana Ukraine ten drone zaval mangcha a Kharkiv Pokrovsk Kurakov munhoa Russia sapaite pansa na munchu anabulu na va drone tamta Russian air defense ten akapla azovin asay uve Chile Russia tin achi sanidan somni le lisanga Ukraine te settlement munni ta azong ala azovin asay unahi tu dimuna hi karmuna Ukraine te dimun ha sale azing in amtawin kars kam kaizang apan sa na mun hozong Russia sapaite haten buluna achi la pising binahi Hamas gargu bon achi sa 2023 October ni sim sagi ni hua Israel mi anamat hogla a kum som ni langa a upa matan jukar video footage ana sodo ovin hi minute thumle ake a saw clip machun hentanga umpan Israel mi gal hinga kiman hentanga mizo silhat ohina ding in Hebrew pawim Israel vaipoh teza adin nge na abol sa ovin hi hichi video clip hong so do to kelhan in Tel Aviv khopia mi pi sanga simin Gaza gamsunga gal ki bol khumna government hai san chule hentanga hol had ohina ding in ki phinna nei ve Kipina nei mi pi ho no che na ding in police ho water cannon ho anamang chawin hi alang khana ceasefire do na ding a ki ho na le aki man ho ha do na ding to gunjo achil hazing na ban a heji thu to ki manin Donald Trump adinga West Asia envoy pan Qatar le Israel anavil in hi Israel Hezbollah attack ka ki na asang le jing na la jin Israel tel hanglam Lebanon gamsunga Hezbollah gargu bol ho ceasefire su ki ovetin apan sa no muna else try and seal happy in hi dunya di in Thusoh Lahkhom in a kichaita Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe